Değişmekçi başımız. Prezident bölek kılgan unağınızda bizden atımızdan may, motor may, açıl kompaniyasına. Rahmat. Yürüme başakla kurulur. Vay rahmatcan. Tecrübe muhtemelen kurulur. Kandı pireviz, kandı çıkavuz. Tuğanın kandı jakspı. Hazır bunda ola, tuğanlar karaptırlar. Hurmatlı jurnalistler, bunavı iki жағында, bunavı гостевая стоянка. Бұл жақта дағы жаңағындай болмайды мынакей. Ауа. Мына желектерді қойдық мына. Бұл жақтан кіреді. Бұл жерде машина келді. Мынакей емені оқиды. Номерді оқиды, машина кіреді. Болды. Так, машина алып барып қойып қойды. Теперь қанша тұрады? Компьютерде жазылып тұрады. Шығып атқанда тетігі емеге барады ма будкаға. Барып, ақшасын санайттағы, ақшасын төлейді, либо карточкаға төлейді, карточкамен. Телефонмен төлесе да болды. Наличный ақша жоқ, бардық электронный ақша. Түсініңдер ме? Allah razı olsun. Рахмат, әжеке рахмат. Андан кейін мына урматтуу журналисттер, дәші мына келді, қарап тұрыңдар. Мына жерге келді машина. Мына компьютерде номер, машинаның номерін компьютер оқыды. Болды, мына автоматически açılады. Болды, машинеге кірді, болды, апарып қояды. Андан кейін қанша тұрғанын компьютерде есептейді. Шығып келетканда мына компьютер менен айтады номерді. Касса пиаткамен төлеймін. Төлейді, болды шығып кете береді. Мынаке молдай мрамор төшедік, балдар, қыздар. Мына, қашып тұрсана. Мына, көрдіңдер мына мраморды. Мына мрамор ешқашан қойылғанда жүріп қойып. Мына. Sevgiler. Adam dükkan dör moze tatna kaça. Buna dükkan, cenabı notarius, emeler vardı koyulgan. Gördünüz mü? Zaman bak sonu. Kimdir emecek? Burada var asfalt döşedik. Gördünüz mü? Bundaki emede bektan tüleyt adilet ha? Hayda jürüyorlar. Bektan tüleyt emene kassa. Nemeden Bol gördünüz mü? Buna men de tüleyt. Toys. Janagında akça almay жоқ та, janagında jeton satıp, Hasanbay kel, Husanbay kel, Saydilla kel, Sayıpcan kel degen жоқ. Kirdin, төлөйсүн болды. Hiç qanday biröge vermeysin. Bardıq elektronu, biröge bir tim vermey жоқ. Bardығы төлөгөн акчаңар бардығы барып, мериан чөнтөгүнө түшөт. Түшүңүздөр, түшүңүздөр. Мен шагыл болчу билесиңер да. Мына кара. Qanday tatna qay bo'lib qoldi? Ава qandaysiz? Yaxshi, Assalomu alaykum. Qanday bozor yoqdi aka? Assalomu alaykum. Bozor yoqdi hojim? Aka bozor yoqdimi? Tamam azatı olsun. Pazar puluk olsun. Oturuyoruz. Gördünüz mü? Restoran. Oturun azıcık. Restoran deken burada kanday açıyor. Tabii kendisinden işleyerken acaba? İşletkiler. Puluk olsun ne pazarımız var? Buna gel. Selamünaleyküm. Kardeşler. Pazar puluk olsun. Yaktı bu pazar. Kamşirler olsa aytasınız. Azıcık selamünaleyküm. Tuğanın kanacası. Selamünaleyküm. Bak böyle restoran burada. Burada cenabı Tuğanın kanacası. Tuğanın kanacak şuna. Sağ olun Tuğanın kanacak. Buna gördünüz mü? Современный mega stol. Stol, mega stol doğru tatına kayboldu. Elge şart tuzduklar жеке. Elge şart tuzduk. Keyin чтобы mına bizim Kırgızstanımız, bizim Oşu'muz, bizim bazarımız dep сыймыктандырышыбыз керек да. Келген барлығы айтып сізді іштегеніңізді көріп отыр. Оштан келгенде де о деді. Әкем ішті болып кетер деді. Рахмат. Қандай туғаным жақсы седасы жақсы. Туғаным қандай жақсы, туғаным қандай жақсы. Жақты, нормальный. Рахмат. Саламалейкум. Туғаным қандай жақсы. Ауа қандай жақсы. Рахмат. Спокойно, көріңіз базарды. Шикарный болып тұр ма? Вообще. Бүт бара жасадық. Ассаламу алейкум.
Şağıl ne de burada. Allah hazır. Ben hadi pilisos selamünaleyküm. Pilisos maşını aldık. Pazardan ki taptaza qilib juvib tozalab turamiz. Shotkalab juvamiz. Janagida bo'lmoq uchunchi. Bo'pti, tug'anlar yaxshi turibsizlar. Quloq bo'lsin ham bozor yaxshi ishlaydilar. Qaysi yerda uchember bilan O деп аялың айтасың. Бишкекке башка жака көчүп кетсем дейм. Кетким келбей калды шаарданчы. Serial. Bana keçe canağınız çaktı bana bununday. Mınaki aşxanalardan, mınaki hajatxanaların ahvalını bilet bolçunar. Бүгін Жеңішбек Шырматович ош менен ооруп калды. Бөлек кылган унааңызга биздин атыбыздан май, мотор май, Ачыл компаниясынан. Туғаным қана жақсы, туғаным қана жақсы. Жақту, нормальный. Современный мынaki стул. Стул, mınaki stolda ortatına kayboldu. Allah subhanahu wa ta'ala şu pazarımızda kutlu, berekeli, mübarek kılgan olsun. Yolday pazar olsun. Yolday pazar olsun. Allah. Көп саудагерлер келсе. Қара жүріңіздер. Қандай туған? Күндөн күнгө гүлдөп, өсүп, өнүгүп жаткандыгынын дагы бир далили катары Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шараматовичтин өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн көзөмөлдүн алдында бүгүнкү эски жапалак унаа базары толук капиталдык ремонттон өтүп, жаңы заманбап Ош унаа базарына айланып отурат. Баарыңыздар, урматтуу меймандар, салтанаттуу иш-чарага кош келиңиздер. Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматовичке берилет. Урматтуу бир туугандарым, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Мынакей билесиңер, Ош рынокту базарыбыздын акыбалы бир аз начар болчу. Бул жерде жанагындай машина киргенде кол менен билет сатып, то есть акча алып кирчү эле. Аз такой не будет. Человеческий фактор деген жок. Эч ким акча урдай албайт. Ошол жерде электронный тосмолор коюлган, ошол жерге кайсы убакта машина кирди, кайсы убакта машина чыкты, компьютерден эсептейт, ошол акча шыр эле биздин мэриянын чөнтөгүнө түшөт. Андан сырткары мынакей ашканалардын, мынакей ажатканалардын акыбалын билет болчуңар. Азыр ар бир ашканага канализация тарттык, суу тарттык, газ тарттык. Андай болгон эмес, урматтуу туугандар. Мынакей ошолар бардыгы ушуна татынакай шарт түзүп бердик. Андан сырткары биздин бир гана көйгөй бар, урматтуу бир туугандар. Мынакей Көкүмбүй көчөсү. Муну эчак бүтмөкпүз. Бир жолу асфальт бастык. Бирок тилекке каршы мына жерде дренажный канал өткөн. Бул жер өзүңөр жакшы билесиңер, саз жер. Абдан саз, 1 метр чукусаң, казсаң суу чыгат. Ошонун эмесинен өткөндө асфальт басып, бир аз мындай жолдорубуз ойноп кетти эле, кайтып технадзор менен келип, жол куруучулар менен келип, кайтып окуй болбойт бул. Эртең эле чоң мынакей Аравандан цемент заводун 2 цемент заводубуз бар. Ошодон жанагы цемент ташыган машиналар өтөт. Алар бир топ деле замат эле талкалап койчудар экен. Ошон үчүн кайтадан казып, тетик Аравандан таштарды төшөп, засыпка кылып кайтадан басып атабыз. Бир аз сабырып турабыз, Кудай кааласа, Кудайым бурса, мынакей жол да бүтөт. Татаай кылып кооздуп, көчөдөгү бактарды алмаштырабыз. Көчөдөгү жарыктандырууду алмаштырабыз. Тет жактан баштап, наркы садикке чейин татаай кылып мрамор таштарды алып келип койгонбуз, аларды басабыз. То есть ушул мынакей сырттан келатканда биздин ушул жапалак Оштун кире бериш дарбазасы болуш керек. Бул деген сен берген акчаңар бирөө чөнтөгүнө кетпейт. Мына мэрияга түшөт. Шаар оңолот. Мына асфальт болот, базар болот, мектеп болот, садик болот, тротуар болот. Мынакей быйыл 35 көчөгө асфальт басып атабыз. 35 көчө, 17 тротуар басты, 17 тротуар доңдоп атабыз. Бактар тигилип атат, скверлер болуп атат. То есть бардыгы, урматтуу туугандар, ушул силердин кошкон салымыңар. То есть бул жерде бардыгы 100% мэрияныкы, мамлекеттики, муниципалдык менчик.
той силердики, урматтуу туугандар. Егер Ошты силер сүйбөсөңөр, Ошты мен сүйбөсөм, Ошты биздин инелери сүйбөсө, ким сүйөт Ошты? Ким сүйөт? Ошты биз сүйбөсөк, силер сүйбөсөңөр, ким сүйөт? Эч ким сүйбөйт. Ош бар, урматтуу туугандарым, Ош бар, Оштун эли бар, Ош шаары бар, Сулайман тообуз бар, Акура дарыябыз бар, базарыбыз бар, биз Ошпуз. Биз Ошпуз. Азырына карап өгүлөчү болбосун, Ошу не будет. Эл бар мына болсуңар. Бардыгы мына бар жапа турмак. Ошон үчүн келгиле урматтуу туугандар, Ош шаарыбызды даңазалайлы, Ош шаарыбызды көтөрөлү. Ош шаарды ардактайлы, Ош шаарды таңтайлы. Мынакей Россиядан келишип атат. Казактан, Өзбектен, Тажиктан келип атат, айтылат. Мынакей мыкты базары болуптур деп. Давайте менин базарым, мен Ош базарым деп сыймыктанайлы. Ошуна базары куттуу болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу коноктор. Бүгүнкү Ош унаа базарынын ачылышы менен өзүмдүн атыман Ош шаар кеңешинин депутаттарынын атынан кызык туттап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошту оңдош үчүн Ошту сүйүү аздык кылат. Ошту оңдош үчүн Ош менен орус керек экен. Бүгүн Жеңишбек Шырматович Ош менен ооруп калды. Жеңишбек Шырматович, мен каалайм. Ушул оору Оштун ар бир тургунуна жуксун. Ушул оорудан сиз айыкпай эле коюңуз.